Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Shen ke Ophis rekam Jong ke Mawlai C&Rd blok. Kan sayo ano ila ke Jong ke Ophis rekam ke Batamai. Bat ke Bapura ha ke Shnong Mawlai mau tawar Shillong. Ya menta ke Slam rekam Jong ke Mawlai C&Rd blok. Kadang long bench na ke yeng bersyushimwai shipor. Kumba ke long menta ke Jing Shna ke Ophis rekam Jong ke Mawlai C&Rd blok. Kalanang ya chat dah ke papenlut na ke song pisah Jong ke skim NREGS ke ba arpusan lang. Bat nak liang Jong ke Nuts Community and Rural Development. Jok Sorkar Jylla kalau Mang pisapat saar Klur tengkan nak kebentawan pendak pura ya ke jingtai kini ke Ophis rekam ke Batamai. Ya kini ke song pisah ke baar Klur lapen benado MLA jong ke Mawlai constituency ubah PT Sokmi ha ke jingilang ke belong ha ke arp kendai terik menai lur arjar arpau ha ke jingilang pelong ha Mawlai motowar ya ke balapen ya do block development officer jong ke Mawlai C&Rd block ubah PT Pasa harengkat ke jing sakilang jong urang bak Shnong ke Mawlai motowar ubah sikhar ke ngor ginong tere jong ke Mawlai C&Rd blok bat kiwi-kiwi. Kumun cupen ken mau hang ni ya ke jaka bantai ke Ophis jong ke Mawlai C&Rd blok la ais ngobha dak ke dor bak Shnong motowar ke bahe kumbalai ekar e. Nila ban ong ban nak benda ke jing biang jong ke Shnong Mawlai bro ke Shnong jong ke sacrifice dah. Nila ay ke jaka ko kum hakini ki por kam de ke basuk ban ai de ki lai sab akar ni kisan akar ke jaka. Shesar la nisku ni jaka mata dong kam ban le tang iwe ikam development ban di jaka belong sharing ru ban si ban napsim la kachim kasarkar ka ban le ban plan le kuno kom tingi jeni la ada ki lai sa akar sanakar na ka benda jong kani ka Mawlai C&Rd blok ban le se kani ka jaka ka belong spacious bha iman hadian bol ki bansa urlong hako jong kani ka jaka hako jong kani ka area na ka benda ka yang jong ka Mawlai hi baro ka wai amdai tang hako jong kani ka jaka Henry ngilatip panado mau benro showroom mau tawar showroom Kishnong ki badanggun ka Mawlai jung ila sikap ladi benong artali ki constituency lani lai tadi ki constituency Henry ka koi ka constituency hakapor bala ay ka proposal ban penlong ya ka Mawlai ka muka C&Rd blok kalau nong ka balik si badu jingkerman lagi ki por bar ka jing bom yo ya ka jaka Henry ka jing sebon mersi ka jing ploy ban sacrifice ngi ka Shnong bandu bon akar baminging haban ay ki kun jo ka Shnong ni hapan ada belum mentai kini kerja kapu makalong mentah. Ti syusyuru om tang kata hak bedai berkini kejingtai mafilai semua kebahapan sacrifice nak liang jong ki cut holders ki bedai nak kini KBC jong belum housing bagi I play kamtam yo chairman bar secretary jong kini KBC kabala ban penyan bi kakam kenang benam-benam ki baro po kejing yat bet kejing training kan kat Israel. Tikum juru bedai ki kam development ki bangi ibabun ki BC nak kini kidong ba fair ki hapan sacrifice na kebentar ko kasi kawak kadai ni ibalik na rai tamdong na kebentar ben bit biang umba umdi berkumta kerter tikadai handi ni iba ka jing sacrifice na ka Shnong jongi na kebentar ka welfare ka development juga Mawlai ngala ban ong ka Shnong jongi kadai ko bersebun mensima lada umdi ka mawdor ka sebun mensima ta dalor ba ais ka jaka ban sacrifice na kikat holders lane na ko ka jingyo ya ka bahat lajong ban Shna ili jing dei berkumta kerter nga tarai kan urlong henry ini baro sutna chibun ba ka Shnong jongi kadai balong example bandel kecing sebun bandel yang kecing perhat nak benda kecing kecing yang di jong para beliau di kum Shnong ni dah sultan nak sigur dia kene macam Mawlai kasayo ya kene ka blok kasayo ya kene ki baru kene nama nak benda ba Shnong jing kalau tersebut atau pedi berkendai ke beli kadai bersiang bah pedi benda berkendai ke office jong ke blok Mawlai simpan lah Mawlai department repair magalong higa labang lagi education ni pala ora laga di agriculture ni pala laga di veterinary ni pala laga di yang juga horticulture ni pala laga education kin khapun pha kin angmun ni department bandra la shai on dalam yang ni building dalam yang department repair in slash tamora association hangi mo jong block ngisi ke dong ya ka fully functional jong block hi borokoi ka jimen toy nam da pai ba jong mo ba consultancy nilai kerja ada dua segi sedang ikam ki badang la menteri ki nong mau tawar hani ka ban chu ka dong ikam ku jam ki badang la ki mau tawar ki nong mau tawar ki dia ko bat ki kam ka de ki ban nak yang Sorkar ka sanction ki post
in hak ban apia interview. The interview ko bisoko nakaliang joki kemudian nakaliang jong itu ni lah jong kependak muka benda rekat orang isu jemput nakaliang jong komedi jong Shna ni si persanghi nang disebut sedang dipos sanction dipon sanction nakaliang isu jemput nakaliang komedi jong Shna nakaliang jong ni samla joki kependak joki unde berabas Shna penting bala sanction kita dipos kali kependak jong ki samla joki namo tawar dan na Mawlai di hak ban apply kita di post. Kalau ini kebentak berkong yang kalau first case agak beri pasien or di long train na post nang ni na po jangka. Asna di na tidak bandhan nang nation on sa shift no ang ni hakapor kat kong confidence sampai nak kalian video sa shift no sila ya borok staff ang ni. Di kebentak pada kalau menurut nak kalian kan plan kalau kebentak menjong stay pasien tu pasien no. Aku apa mikir pihak ni kapor tak. Agak jingkip dulu ujung apa dah kali kita yang berdep. Agak itu kalau ya video, bahkan sanksi ke Sorkar, sanksi Klur tingkat. Kasih di department. Kalau department kalau sanksi Klur tingkat, nak berdapat Shna apa berkerpan bung Ophis, nak berdapat Jong Mawlai sendiri blok. Tak Mawlai sendiri blok. Kita kiwi blok. Di masa yok lang ya kena Klur tam. Mawlai ada lupa list, la sanction, omadai ke spot tenda. Nak ada sendiri blok ke spot tenda. Menang tu kalau hadir spot tenda nasional, nak ada jadi bersetang kedai ya kecil tray. Dia nak pering jong nang Shna. Dan la syai desi adalah kadang ceplut tenda. Kepada Shna kita buat tepro, katang orang menaikkan wan lang hak tu kawai ke kategori. Kepada kita mereka nak buat Shna kita apply, kita tepro tenda. Nak ada yang juga pada nasional yang bersungguh sungguh berdesta pada kalong kepala kalong bagi benang ni betul kapasiti hilang kalong menteri harap beri pada dia kata jingteri maka target juga kalong menora ke civil submission yang Mawlai legren kalau orang nasional kata competition dengan pos ban skopha ban bu jaga ani kalong mata asnem siteng mata kadang sak mata kalau mereka pertem juga ini lihat hal kau membedai. Nak ada juga ni supply bah, ni setelah stop bah, ni scam nak jing sendiri ke jomblay pada jerak baik ni supply bah tu kau belah pemdu ada bid kampian do sedang. Ikwa siapa kan kut ketem ada pisah. Ada ke Sorkar kan kampian nak pisah. Ada ni punya Jepang COVID-19 ke pandemik kan dulu ke pandemik yang Jepang dulu jadi belum normal. Community kalau nak ada yang jengi kalau bah ikwa punya civil submission show nak perlu bukan kut ke dengan temu jangan. Kadang balik ikwa kalau berjimat doai kalau macam Shna tahu di bawah kawai. But ada kuat kalau nak dia macam jangan dia extend comedy Shna. But mahaba agak jingte bertemai. Nak benda kalau nak jaga civil submission kan jingte kalau kan kambiang kan parking. Abang kiki baru dapat bercuak kalau masuk yak kumtu ke belakang mahal komite kajian dia kedua bercuak kambiang. Dan dari mentah ada syai ke Sorkar ke buat di submit ia lalu dikena nak ada yang jungi kalau civil submission pembiang kejaga. Ada nak tanya nak jungi saya Shna tahu ni Shna yang sampai kejaga. Ketika di condition kita kambiang bah. Di kambiang kalau berjimat doa pembiang kalau nak menagi nong Shna Jong motor beli baru kami. Hang ni lah syahabat civil submission sibun gaji mendoai ke benda nak bertajuk di langsung Shna. Hanur kau pada ban kenang dia gaji mendoai ke baik ba kasyong ha gaji ijngai jong demi khidmat konur kau berlak gaji mendoai. Sebab kasyong dengan ipek kalau ya ga dengan ipek ya benda jong kiwi district di dalam santo aja ada poja. Ayo district mengi yang ni silak silak duna. Kinong tebut hak election ke bantuan 6 nasan kesanajan rapo aja kinong tebut bantuan dan rapo aja dan ibu mata abret si keluk kena amat ngin ari abret do saw ibu yang rapo aja lapo de kilak uta tinggal lei mata laptop do ban hab ban i jingai nam ta kini ke baro nam ta jingbit nam ta jingbiang kabede ke do jong ki pai ba jong konsensi baro ko mai no nang ta ka development kan koi no nang ta jing mentoi yang baik sibet rupiah. Nah baru kita ngilatip kemudian kau begini.
nam da jing bin jing yang long jing pai ba te poro hi ka shong bi pai ba ban pe ban khmien nama kam juni ka kam ka ban shakri pai ba ngi por shang stop te wat hapding jong ka de wat hapding jong ka de rubnai man da ngi ya ka jing ko ngi mat ni covid 19 ni pandemic te khlam ni rubnai de hapding rubnai ye por shang Waktu first lockdown di Paipa semestinya, dan persiang dari aja. Lawan second lockdown, hadir lawan sementara hadir la perkasa di grounding center. Hadir lawan sementara lawan pada sana sana ni sana jing tua jauh hidup. Asal lawan sementara sana deka jurus lap. Jing tua kalau jing hidup jiwa isem kalau kau hidin kau ke mana kalian juga. Aku hidin kau ke mana jing akimat. Dari kau belum akimat. Ringkat bah dari juga aku jauh beli macam trainer dengan bilang masnong bro ringkat video ngisok men masuk men aku beli kerpang video sekarang mendalami masnong lu di kubur bangga.